Ka jaka ba ngayo benuan hakane ka jaka kene ka sengi ka sengi bakarpang di si jingyap khanyo tarik Julai ya ka si jingyap jung utirasing klawa jung kari bat hakane ka por ngai ngu yublay ba gidan apadeng kapat ka basaj ka balklan bat ngai ngu ya ka bri nutrap khamtam ka sengkesiu bala pediang ini kumki dekat benuan benio bentalang hakane kapor benio benuan bu sentiu haumot tidosin kawi kadau kalong bangia dan kawi ka film bangi laya ak hapo daka kadai ka kertek daka skip ngilale ak sia Bangladesh daka te su kumen ba mentaka sing ayo benuan bu sentiu ha kum kane ka singi te tangum tahi sa ba mo ngiyo kilat kalenti benio benuan rung hakane ka jaka benio ben sim bentalang kane la dei ka sin beningkong yang abang awan bu sentiu lang kane kapor kawi dei ka daw ba ngio ben ya promote ya kane ka film da ka skip yo ka bentalang benio ben rung lang bat ngi ai ku beli kerpang do ka seng ke siu baki kediang subah ngi benuan le buram lang ini kelawat jengkari buat kerja bener. Jadi tip ano film naka escape kali ini. Ka film naka escape te ladai ka por ban mi no sian namar ba bunba ki paiba layak kendek ki layak mi lenti ban yo ino ya ka film naka escape ki perlok perajo lengba ki social media seni style ki layak keli lanu ban mi no ban yo ban pelang ya kan ka film ba internet tam bong balawan ban ya sting sia ri Bangladesh alam kum syafurin mah te kadai ru ka film ba itenat bat kadon jengmut na benta kari ba kajed benrel Blesibun ni lupa to sa kublai firu kan kapor